Kublai Pibaro na ka donbosco media network ngiwan ra shapi ki Khuborjylla jong katayo bakaddu jong LBER arhajar arhusa. Kimat bakongsan hakani katayo baladep kilong. Tuot ki Peit nget Catholic nong Khmer Parish ya kesni burom Pascha. Shongkun kesni burom Pascha LBER Parish. Smam shlei ke podium Divine Savior nong Khmer Parish hakesni thodin bakot. Bat pinkut keseng rangba Catholic ya kejinge seng yalap hat yalong. Bat mintangin pa shiki Khubor bakham benya. Kumba kabalang Catholic hasatalak keperthai kelaraki ya kejingmi pat utra Jisu. Kumta hakani kekinti ke Divine Savior nong Khmer Parish haka live waiterik LBER arhajar arhusau kala pelong ye kesngi rakhi lekmen ye kejingmi pat utra Jisu ha podium ha kabade ki hajar ngot ki pat reunget ki lawan shimenta shitrem nadu kamas bakhot hadu kanok phai sngi bala pelong ye kejingmani sakramen bakhot. Ya kamas bakhot la pelong ha kapor shipho bajimin step ha kaba usop lay Genesis 1 yang ulalong ukongsan ha ka jingsen ran rengkat lang jong ki sister ki bawan na auxilium convent bat kiwe ki bahalo. Ka LBER Parish ha ka live waiterik LBER arhajar arhusau kala pelong ya kamas bakhot ban rakhi ya kejingmi pat utra Jisu ha ka badi ki phau hajar ngot ki pat reunget Catholic jong kate ka parish ki lawan ban shimenta shitrem ha kate ka sngi rakhi Pascha ka bala pelong ha LBER Parish. Ya kamas bakhot la penmenta do soblay Leo Mary Lindem kumukongsan. Hadin kamas bakhot ha kapor nok phai sngi kum shibenta ban penek pensa ya kariti ke discourse ka LBER Parish kala pelong ya kejing syat kemen Pascha ban lek kemen ya kejing mi pat utra Jisu da kejing syat tenrai khasi ha ka bala shimenta di ki khon Samla shenrang bat kenthai kilong kemi kilong kpa bat ki hep ki barit. Shwaban sedang ye kejing syat kemen usok blay Leo Mary Lindem ula duai kerku ban pan ke nguk kedem nau blay bekeni kesngi kan long kebecop. Hallelujah, 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 Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna. God is in your bride and have done the king to me, but the royal bride, the royal bride, the royal bride. Kalau sawa bat ityang maha mendayusni. Namarbo Jisu ulamipat dashisha. Hallelujah. Pai shagadyang matsagamon. I could lay Pascha
ya ki parlok ki pichu ne puni choro ai ke jin ko lai pas tha sab supra sab sup ki ta tabaro pasav so public ker ko kar jo ai way by way you know don han me ka me ban pendap jani shuki me me Jila tap ke kecil kemen habaki yoi, ya kecil krau jong ka bijil mas menin hagaba ya ai kaburan ya utrai. Berpiru kawan megesap, Iwan nak jing siap tiru teng lagi, or yo slap, or yo kumni yo kumtai, and ray oblay unan renkat pati nergesni barosisni. Oblay kun ay yangi kamariang kabaitanat, magila ban siyong haki plangru. Lada kisugi tempat tila khamia shong nong te jaka shadru shong nong jaka shad sibit jangya terkupas tila bani namar ka karpet jong pulang berjernam kedan hantai tila bani jong kali India idai kitran muluk hakane ke jakam magi paro kibawan na boy nawar kibawan na maram kibawan na bilang saudan kategori khasi jokin magi paro ilang Sipara baru Jisu malamipat. Haleluya. 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 Wamento para begin gang yebi kejingwan chogi mendagesni syakani kejingla reblay kabagi kok ketinya kekriam pasca. Kejinglipat berkecing syat jogi kandang dan jingmuk ladak dan kani ketinya kekriam ketuai kepirat kekerpat kekerban Kahut kata mau belai try kenrat nombu nomtrau. Dari lamba kecinglan jongi sakari kecing kenya bukut kedak pura yakan yang karupang hakdeng jongi kibedang nomberesni hangni. Mengenai habakane kelempung kadok daki para bengit jong ke sub district Wailoi. Namar nidang lain kili kecinglan yang mengenai Agabai para rumit inyangki ilamek tersat rengkat ke sub-district tersat baru tuwi. Ipana sakayu singli ilamek syurga kaupat nagabenta ke sub-district Wailoi. Barabang alakali yaki kumno ki para bagay daknahem ki yeng mani shlayam ki yeng mani yak parar dihamdam padar rimiki yang nampak juyo ire bagi beliau ki sirham bagi beliau ki wambang penda yaki yeng mani yang kali saya ikalar sakyus hakaba nios ngau yaka matchok iru sani menin jaya bentuk yang iru hangi sawa kamat hakoy na wakau patru sani sawa yang kali kuno benar kalong kajikan menin jinglanyam yang ani shlay ke yeng mani karena ketemi sisya babangi baru Nike yautrai, nado ke plodo, nado ke bensin, nado ke jenggot jengbar kacungi, nata bagi pendap yang sesisim, syong yang jadi kemadan. Nadang carai, lesi menta sedang tengis samla, lesi sedang tangkap tukang ningut, lesi
nong paman, nong kerko, nong kerdo, na jong kendian. Dokmi isane yaw lang, owadan hakani kamadan. The government wing men kendak na ikinikil o yong baro. Bakin like saurong jong kani kejaka. Bakat pangilang penlong, yaga jingsha paspa. Banay kaburam yumi blay nong bo nong tau. Desngaw na jong kendian. Yaga duway kapirat jong au lengdo so blay hakani kapor. Baga kerko nga kergo, yakinong tenksing, kinong putang muri. Bagbaro, kinong yarak jongki. Nga duway, baga kerko kergo, yakikon samla shenran, yakikon samla kenjay. Iban sa iyo pijat shuruk lang, ringkat berkilengdo, ringkat berkirang balang, ringkat berkiniki keme balang, iban yalan, syakari kamadan syak mendegesni. Ay banaki way pagway, enom don mano bangat, hakor kahal. Dablang sa susin, yay may play sa kanya, sa para kaya, was the broken ball, mendegesni, mendegesni. Samla, the time of Shillong, the great part, the way of the Pila istai sebab palak sisya pite, tenat palak tak. Ikmeni kepawat benut hati gikon jo pi giwak gi price, kebut dikur. Kipat reunget Catholic na keling ki balang shnong, bat ki parish bapher, kilawan ban shimenta shithem, syakamas ngit ho ding bakod, ha divine savior nong thamai parish, ha ka arpu kendai terik ulber arjar arpusa.
Lasdang ye ketika sengi ha Khubor shibaji nok pai sengi ha podium divine savior nong Khmai Parish da kejingnya linti ding pna bat bot sa kejing le buram ye keding pna bakoi ha kabau padar Augustine Kotala Parish priest ulalong ukong san ha ketika sengi ha ketika sengi la don lang ru ki sister ki bawan na auxilium convent ki brother na Christ King bat na kiwe jaka in Hebrew la khot Khuborkhasi hakata jaka ila sana na yu ringkat batu ila sana na ya anu kiwepa habaro aliam batu Jisu abenjoti Pilatus bakhoru kejingko berta batulas dinya ka halor kedingna lakho Jisu na Nazaret usim hiju Buwan na hiju gila puli yakani kejingko berta namar kejaka hakabala sanap na yung Jisu kelalong hajan kenomba banatho yaka hakikin Hebrew Latin bat Greek tiling do orang ba jom hiju kila ong hau Pilatus Waktu usia jom hiju, nrei niu orang. Nalong usia jom hiju. Pilatus lapai tin. Ya kabala tho. Karena siapa yang kisah suto berkejingnya jomu Jisu. Atas mutra selatlai, atas mutra berada nilaiosno. Kajian tu karena siapa yang kisah suto jomu Jisu. Pada minta kasih, akan kasih tori makul. Niwalar sasisian ruk. Bangsa skor kajian tu karena siapa kaji sasuton jomu Jisu nak gospel jomu Yohanes ni ya roya u Jisu ni semomu ya u Jisu nak banta ki kam ki bakral ba u Jisu lele nak banta cumi u Jisu lawan usiam jom ju pulawan sakan ga perte
mentasi. Kepan bertias bahwa sisma menyelam. Kalong ke basyangkun haduk kata ye kipat riunget Katolik ha Barato Parish bakalayo ban raki ye kesengi uturai satelai ha balang Shillong THUP bad ha kajuk ko poru ban penkut ye kejinge seng yelap jung ki seng rangba Katolik jong ketai ke Parish. Kipat riunget na keling ke balang Shillong beper baha apok ketai ke Parish kilawan banisya mentah. Lazang ye ketika sengi da kejing duai bat kerku ye kislatalai the Reverend Father John Michael Marbo bat pelong sekejing yat procession da kejing riublay syajaka ban pendep ye kemas bakut ha kabala penmenta ye kemas bakut the Reverend Father John Michael Marbo ha kejing senran ringkat lang Reverend Father Job Pertu ki sister bat kipat riunget jong ketika Parish. Lapen kut ia ketika sengi dah keba penhap don burom ia kalama ke sengrang ba Katolik jong ke Baratu Parish. Lifestyle like one single in the bishop, mura islat lain syujung dengan kuing baro, dengan ukuran kita misal tu kita bisa jui baro. Senwaya
Peit reunget Catholic hamau nyang la kila tuat chamau nyang la Parish haka arpusal trik LBER arajar arpusal ban shimenta pura haka sengi utrai satlat. Lasdang haka por kandash deng min step haka bau Reverend Father Silvanus Nongkenri ula kerkuyik slatalai bat pelong pat daga jingriu blay ya kejingyat procession bat kawe ik satalai shamadan bala pelong ya kemas pekot bala penmenta da Reverend Father Silvanus Nongkenri haka jingasenran ringkat lang kinongkit kam beper kabalang ki brodar bat ki sestar. Reverend Father Silvanus Nongkenri ula ong ba kani hakani katayaw bakhoy ni duay kerpang kam tamru ya kejela bat ikri India hi baro kaway bangin yo ikinoilam ki babha bakin long ki bateri hok hakarukam shakri jat penriyo Reverend Father Silvanus Nongkenri ulaong ba hakani katayo khut ni duai kerpang kham tamru ya kajela badekari India hi barokawe bangin yo yakinong yalam ki babha bakin long ki batri hok hakarukom shakri jat benri Bapak bersisa tentang seri Arab ambon hari India hari bagi cakap risap ni dan tu pam tris bila yui kini balik seri Israel bersih kiri Arab kiri Arab ambon Dubai Filipina, Qatar, Kuwait jadi Arab, jadi Muslim, jadi Israel. Dia tentang tak Muslim, itu suatu lama. Paham sahaja. Kali kasih try sampai cipu nak. Bahar tak kemanggil asal cipu ni kasih try juga jingam jeliu, ada jimaya juga kasih. Kasih kamu. Passion sahaja. Ini kayaknya mengalami. Kena Samla, Kuwait juga kayaknya ini tidak ada. Tapi Cina yang berkongsi dengan jikuman. Kasih kenal pun begitu diberiau. Lajan tak ajar sen secondizement. Hausnya mulai kulai kali jinja pelajar. 33 AD. Hausnya mulai kulai AD. Hausnya pelakai ada pelakai Yesus. Apa secondizement sedap ajar sen. Hausnya ajar mulai kulai minta artu sah. Deh secondizement. Seperti itu sarati. Jubilee kau. Arajar Islam jadi penting
nasi dia tu hana sarang bahaus na araja ngalayo le sharom bak hina samla ndayo le alam hina samla nari India to palap haja nang le nari khasi jaitia balle sharom na kadan ka GDP ndai tam sharom ila le nga pulilan no Bethlehem Jerusalem bak kan Parish Israel bala ko nang ka ji khai jisu hai nang Bethlehem araja sini harom ila dan jirake har wal yudde lai million ikon samla obra bas ano jisu komen ban rakhe ji si khajo jisu kan activity no wala jisu ko met sala iyo isa sengle ji kan ba kan usa pelang ni terkenal ni bang palayo pakun sama ni di pagi Israel ba kan usa bo ke jilang lendo sama ni kan mau dia ni kata umbo ini ji tinya ba kamai ku ba kata hangin ko abang hikay ya pipilihan di koridor sa tamas balalong Parish main sayo masang ni jandang kasi ipili bala sa ay maso hachnon ba marjandro para di sipo ya si trairo kin sayo hambul sin tamas naken ko na marbali ndey ka bala ndey manuno jisu la seng lago katasin ba pile digani penmentabian halo ka duan ya ji shakiton jiyak jini ka kaya ji pinya kamay ku ba ko ay karis usahayan ni katakin bain usahayan ni bain itu korban karena kadang-kadang Malaysia bagi diberi di bawah light post also hamal hai me kimchi ko aban miste slap kamu ngapa kat matar sini ngami na tambra tadi syatri jonga la jam kali harus syatri buat ni bukan kali riong slap ndak yang mani itu hijau diberi pidon baik wong piwan bang padan umar lah ambil nak syukur ini bukan panas dan bam hawai nak penublay dan bam hawai nak pemiku Parish pun ka Parish ko hilang ka Parish ka syibhan ka bain ka baktan ka jinet basa iso tangla dami ko re ko jinya ko ba pilihan ni what is it for ya marami di jimaya bo jisu abo ko si Kipat Reunget Catholic na keling balang Shillong bat ki Parish Pamarjan kilawan ban rakhi ke Khuborjylla utrai satlai ke balong hak arpusau terik LBER arjar arpusau bernihat Lasdangi ya ketiga sengiha Khubor kendai bejimin step da kejingyat procession na pelau skul jong Saint John donbosco bernihat bat lapen kut pat haying meni Lasdangi ya kemas bukhoit ha Khubor shipo bejimin step balapen mentado Reverend Father Edward Sten ha kejing senran ringkat lang Reverend Father Kimen lang nongrum assistant parish priest bat kiwe on you dry, oh send in your background. Irala kisatrai, urang jamu kanai, nadu danu
Part ya kita pinakitkan ulang Peit ya ka social group ka social committee ulang Peit ya ka siya Samla kita lagi ulang Peit ilat ka semua parti bantu Indonesia kita di Indonesia. Berlai nang ma ini kita buat pandai kenam kuyo bani. Jadi gambar kali gambar ML05G kendai away Samla ML05G kendai away Samla bat gambar ML05 Iye demi kujisu.
Ishanya hame ku Jisu. Kublai shibun ku Jisu. Aglai trai kendra nong thau nong bu na jrong na tibian. Mingu ngidem yame namar kini kasngi kabapurnai kasngi kabadapda kajingkerku bathese jongi halor jongi. Nyaimu aidem yame namar kini kasngi kabang lale kemen ha kajingmi pat kasngi trai paskha jong kun jongi Yesus Kristus. Kublai shibune kendra ya kijing kerku jongi ha kini kasngi menta kasngi kabang lale kemen lasat lasiau la rengkang la masti ila put la tem namar ukris ulami pat te kendrat habang le phai salaying salasem ai ngin ra kani ka jikmen salaying salasem bakin phu mut phu mat bro silenter namar layo amar yo ukris ulami pat in laisuk laisan salaying salasem da ka jikmen da ka jingkerku jong me rengkat bat ka jingmen bat ka jingkermen kerku kerdo yang ni baro bat kijing temu bhajongi mame ubaim berbesencar junom la junam amen ka buram au ka bau nam se mukui ma galon kendor jumta beralor la junam amen utrai undan ringkat bat pi madu blai badon bor baro kerku yepi wa badukun bar mensim bakut amen Bat dakini ki Khubor ngila poi shaka bakut jangkani ke THUP Khubor. Ni ai ke jing Khublai pas kha basuk ye pi baro bat bapindon ha ke jing kwat jing kia pin klan pin shat ha ke jing kurku jong ukris balami pat. Ni kerpat ye pi bala dodon ki Khubor baja ha ki Parish ni ki Shillong jong pi bapin pa ne pentip shangi how teu number badon ha ke screen jong pi kenang mengindang la ban penmi man ka tayawi ki Khubornyam ke jela. Khublai shibun ublai un kurku ye pi.